Ehara rātou I te tauhou ki te mura o te ahi. Heoi, ko tā te whānau Milne, ko whakapau wera me tēnei huarahi. He whānau Māori mātou. Ahakoa I tō mātou timatanga, kaore mātou I te tino mōhio, ahau nei, mōhio ki te kōrero Māori. Nō reira I te wā ka whānau mai ngā tamariki mokopuna, ka toko ake te whakaaro I roto I ahau, I a mātou. Ka whakatupu mātou I a mātou tamariki I roto I tō mātou ake whānau I roto I te reo. Ko te kaupapa o te purenga ihomatua me ngā rautaki whakarauora iwi taketake, ka noho mā tāmua o tēnei whānau no kaitahu. Ki hai a Kerry Milne ihimaira I tipu ake me tōna reo, a he ara reclamation tēnei mōna. Ka timata I te decolonising, engari he huarahi tērā mō ngā whānau Pākehā. Mō ngai tātou, te iwi Māori, ko te indigenizing, whakahokia mai I era whakaaro Māori ki roto I tō mātou ao. E whakatupuranga tēnei, e whakapau ka hāna mātou, ke mahi I tētahi mea, e titi ka hāna ki te ngākau arau. He kanohi kitea a Shakayla Milne I roto I te ao pāpāho, me te mea hoki, mā te kaha au ki te ao Māori e decolonise nei I tērā taha ōna. I ngā kaupapa pēnei tēnei, ne? Te koutou ki muri, ko wai ka whakaaro, ka whai wāhi mai a aukaha ki tōna no taumata. Kāore kau, e ringe māroto mai te whakapaunga kaha, māroto mai I te whakaū I ngā kaimahi, I ngā tāngata, I ngā tamariki, I ngā mokopuna, ki ngā wawata, me ngā tūmanako, tērā kāhui kau mātua I ngā tau whitu tekau waru tekau, anei tātou e whakamauri nei I te ao pāpāho. Ko whakatipu mai e nei mokopuna I te ao Māori, e manako ana a Milne kia Māori tonu tā rātou ao. Kia haere tonu, kia mahi, e ngā mahi Māori, e rangi ki te kowhiri rātou, he huarahi ke anō, he huarahi auraki Pākehā, e pai ana I te mea ko te kōrero apina nangata ne, ko ngā taonga o ngā mātua tūpuna hei tiki tiki mō tō māhunga. Ne? Ko matura te kaupapa, heoi anō, mo tēnei whānau e haere tonu ana me te huarahi purenga ihomatua. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.